Clear to the Chibai Ule, PCL Siam Tarikania, Tunhnai Chanchin, July Ni Somni Pani Atanga Ni Somthum inkara Kohhran rawngbawlna Chanchin ilongai thang u. Aizol Area GKP Coordination Committee meeting Nayani. Ni Somni Pani Thasari Sang Ni Somni Pani Zirtop Ni Zan Khan, GKP Coordination Committee meeting, Savage Hall, Executive Office, Khatla Aizola, Executive Secretary, Reverend Arlarin Tluangale, Chairman, Aizol Area Development Committee, Reverend Jesse Vanal Luaya Hawin Nayani A, Tupoi Motak Takan Rail, Anthorel Zinga, Fellowship Department Committee in Rail Angin, GKP Coordination Committee, Aizol Ti Chinsu, Aizol Area GKP Coordination Committee Ti Nitose, Kum sang ni somni pakhata changa sang ni somni pani chunga AVBD in Thisen Pechalom ban pani na andon ti arnchu Baptist Multipurpose Center Folklena da ni se ti relin Aizol Ira GKP meetan speaker tur pathum an thlang fela chungte chu Reverend Arlarin Tluanga Executive Secretary Aizol Reverend Jesse Vandal Luaya, Area Development Committee Chairman Le, Reverend F. Zorin Khoma, Secretary MGKP Tani in, Meet Thupuyetan Chalai Huai Senti Zu Thanfil Ngalani Bok. Aizol Ira GKP Meet Hi October Ni Somni Pariata Changa Ni Somthum Sang Ni Somni Pani Khian, Baptist Multipurpose Center Folklena Ni Turin Rail Felani To A, Hemi Atan Hian Subcommittee Shang Indinin, Program Pot Siam Felani To Thu Report Tarlana Ni Bok. Nakum sang hi somni pathuma MGKP ro rail na tur BCM tui pui di tlo in MGKP shwai tu te ankal July ni somni pathum inrin ni khan MGKP shwai tu te chuan MGKP ro rail sang hi somni pathum dol tu tur BCM tui pui di leite pastor bial tlo in hunan manga MGKP shwai tu te hi office bearers senior advisor le executive committee member te achangin anvain mi som pakwa anni MGKP shwai tu te hi MGKP ro rail sang hi somni pathum organizing committee BCM tui pui di GKP tui pui di unit shwai tu te le bial tu pastor tenen meeting an neya MGKP president upa arla ro chaman meeting a kaya Reverend F. Zorin Khoma secretary MGKP in hunser mangin hunser manzwa MGKP lama changa kalte melshia tirna hun manani bok MGKP ro rail dol tu tur Kohhran organizing committee secretary rawngbawlna Malaysia ta hne na changin report ngai thlakani baka organizing committee member te in Malaysia tirna hunaneya organizing committee hian budget atan chengnoi li le singria tan ruwa mana subcommittee te indinin chaktaka ma anlak mek thu report ani meeting a hian MGKP ro rail sang hi somni pathumata na shia tur chul le malak ngai te inchil shiat na le soihona hun manani a Nula Jailerin Tluangi, Treasurer MGKP Chuan, BCM Tui Pui Di Kohhran Chairman, Upa Arlal Von Hnena MGKP ro rail dol tu tur chanpui na sum fai cheng sing nga ahlan ngalbok. Longtlai East Pastor Bialin Upa le rawngbawlna tu orientation and buat sai. July ni somni pathum sang hi somni pani inrin ni khan Longtlai East Pastor Bial Chuan an Bial chunga Kohhran Upa le rawngbawlna tu te pualin orientation program an buat saya. Tual chung Kohhran shanga upa le rawngbawlna tu te antel chale orientation program ma hian resource person Reverend Dr. H. Lalkhamwana Executive Secretary Longtlai le Reverend Nalzar Lian Khiang te Longtlai East Bial tu Pastor te chu manan ni program hi hun nia chenin chokmalama Longtlai East Pastor Bial Chairman upa H. C. Chhuam Kongan hunser mangin Reverend Dr. H. Lalkhamwana paper buat sai BCM tual chung Kohhran le Bialin enkolna ti chu zir hawani a Tunhnai upa RK Zadeng Chairman BCM Bazar Vengin hunser mangin Reverend Nalzar Lian Ni Khiang te in a paper buat sai Kohhran shwai tu ten in siam rem kan mamo hlek na ti chu zir haule ani GKP sia West Pastor Bial le Aizol Central Pastor Bial ten blood donation camp an buat sai July ni somni pathum sang hi somni pani inrin ni khan Chalai Christian Paul sia West Pastor Bial chuan Longtlai Area Chalai Christian Paul Coordination Committee in Longtlai Area in Blood Donation Calendar siam bo zuin District Blood Bank sia ha thisen an pe thisen pe tu te hi mi pa som pangale mei chia pathum anwain mi som pariatan ni GKP sia West Pastor Biala hian kum sang hi som pathuma chang khan kum tin thisen hi an pe china kumin hi bial GKP anga chum som thisen an pek na ani Aizol Central Pastor Bial te po in July ni somni pathum bek khan Aizol Area GKP Coordination Ruah Manin Blood Donation Camp an buat sai boka he huna hian GKP members somriat panga vel kal khomin thisen pe thei mi pa somthum panga le me chia panga in thisen unit somli an pe ani Aizol City Church biak in hola thisen hi pe in Aizol City Hospital Blood Bank a thok ten an lak chilani
Aizol area GKP Coordination Committee shwai tu ten GKP mamit pastor bialan tlo July ni somni pali sang hi somni panhi pathiani khan Aizol area GKP Coordination Committee shwai tu ten GKP mamit pastor bial tlo in BCM biak in Eminuela hunan mang pathiani jing in khoma Vice President GKP mamit bialin in khom kai shwai PFC lal chhuan oma treasurer Aizol area GKP in thucha soi chunua fellowship nei ani a mamit bial GKP le Aizol area GKP report te ngai thla kani ba ka Pulal Zarzova assistant professor MZU committee member Aizol area GKP in Mizo Jonghum halle mandan dik chungchang zirtir na anei zan in khoma tlangwalal biakima assistant secretary Aizol area GKP in khoma kai shwaya rongbol tu isaklal dong liana Aizol area GKP in thucha soi pathian biak in khoma ti hian nula kesi wanal zamile nulala rin zwali ten zai rongbol na hunan mangchin bok Hebial Tlo program hian Aizol area GKP Coordination Committee shwai tu te baka media cell Aizol area GKP shwai tu te anvain mi som panga ankala GKP mamit pastor bial ten program ngai poimo a bial GKP anlo in ko khoma anlo don sondana tele BCM Emmanuel Kohhran ten in hong taka he program an thlen dana te Aizol area GKP shwai tu te chuan lom thu an soyani Longtlai area GKP Coordination Committee in GKP Choipui Pastor Bialan Tlo July ni somni pali sang hi somni pani pathian ni chanu khan Longtlai area GKP Coordination Committee chuan Choipui Pastor Bial Tlo in BCM biak in Choipui Sauta in khom program an siama LA GKP achangin mi pariat le solois nen mi pakwa kalin Choipui bial GKP shwai tu tele bial chung unit chang chang achangin GKP members at chuang zet an kal khomani in khom hi chunudar thuma nei ani a rongbol tu jasilal chandama executive committee member LHGKP in khoma kai shwaya LHGKP chairman pu Joseph Lalming thanga chin za in thucha soin nulala limpuin pathian fakna hla sabok in khom bana thingpui in ho ani no in fellowship nei chunzom le ani a rongbol tu h lal sang zwala president GKP joypui pastor bialin fellowship kai shwayin Choipui Pastor Bial Secretary le LHGKP ten report and PA Choipui Bial to Pastor Reverend T mga ivulwayan thucha soin pu Moses ro hlua le nulalan ming chuangi ten fakna hla an sabok Aizola chakma Baptist Fellowship din felani July ni somni pali sang ni somni panhi pathiani khan FW Savage Hall Baptist House Aizola chakma Baptist Fellowship dinin in khom ha saber nei ani a he fellowship third din ni a hian member somruk panga in khomin Reverend Arlerin Tluanga executive secretary in fellowship member thertelum lu na nein thucha asoibok in khom bana meeting nei ngalin executive committee member te rawat ngalani a fellowship in khom hi thatin pathiani voi ni na le voi li na te Baptist House FW Savage Hall at somadar som pakhata nei chinani ang Chakma Baptist Church Fellowship din tur hian Chakma Baptist Church Assembly chuan BCM Assembly a din phalna adil chu BCM Assembly chuan phal sakin Executive Secretary Aizol area chu malo lak pui turin arwat ngala hemi thu bo zui hian Chakma Baptist Fellowship hi din alo ni ta ani AICS a Junior Music School honani July ni somni panga sang hi somni pani khan AICS a Junior Music School chu AICS Principal Reverend Dr. C. Vanel Dikan ahong tundin huna chuan he institution hi anol puita na buat sai aniri lova AICS Music School develop na extension na na ti ni in ti mason zel tura ruwa manani tunarwa mandan chuan first batch student tur te chu AICS ano pang haute aniri anga ruwa man anga akal thei chuan AICS pon lamno pangdang te tan po admission ti thei turin ruwa manani bok beirwal thu zirbu chut zo felanita kumdanga kan ti chindan pa nga yin kumin September tha a beirwal thu zir nei anile dona kumin beirwala hian Kristaril ruti Reverend David Lalmal somasai lo ziak zirani ang zirlai bu hi chut zo felni in July ni somni pasari sang hi somni panhi jingdar som khan Reverend Arlal Nunzira AGS service in Pathian ne na hlanin atlang zara Reverend Dr. Lal Zarliana Director Communications Department in Zirlai Buziak tu le achwa tu Publication Board te endik tu te chunga lom thu soin kumdang aya ma an pe fel thei chu lom mamati thu asoibok kumin beirwal thu zir hi ko pising ni chutani a Aizol area le Longtlai area ate thon chwa turin boy pui me kani kumin beirwal thu zir tura hian zirlai som omin September ni khata changa ni som chunga zir tura ruwa manani pathiani zinga po thupui zirdan tur indota tarlan angin sermon
Kristaril ru ipu ang o ti thupui mangin pathian thu cha ngai thla kani ang kumdang ang bokin beirwal thu zir hun chung hi chuan tual chung le biala program dang siam lo turin headquarters chuan Kohhran te ange na ni KNP leaders trainers meet nei ani Tunhnai Ni July Ni somni pariat sang hi somni panhi khan fellowship department buat sain KNP shwai tu training petura ruat KNP trainers te in mu khom na headquarters office committee room number 1 a nei ani a he huna hian aizol lunglele longtlai area a KNP trainers satana fellowship department in arwat tekal khomin resource person a rongbol tu bi sing parile upa kela nun tluang aten training an pe Chomhalama KNP promoter Kela Ram Thiang Himin Chan na hun mangin thilpoi mo puan le inmel shiat tirna aneya Naren ZD Roding Liana Director Fellowship Department in Thucha Toy Soin Resource Person Rongbol to Bi Sing Parin KNP shwai tu chani tura thilpoi mo te ti thupui mangin zir tirna pe a soi ho na hun man zueni Chonhulama Reverend Arlan Nunzira AGS Service in Thucha Toy Soya Resource Person upa Kela Luntluangan Tunhnai Khovel Milano Pangti en Kolle Kristan Hena Shwaiti Thupui Mangin Zirtir na Nein Soi Ho na Hun Mananibok Fellowship Department Swan KNP Zirtir Tu Ten Hena Training Peturin Trainer Satan Mi Som Pathum Aizol Area Achangin Mi Pali Longtlai Area Achangin Mi Pathum Headquarters Lunglei Area Achangin Mi Paruk Terwatin Heng trainers te hian achul angin biale unita te KNP Shwai Tu seminar le training shanga KNP Shwai Tu te training an pele chong don ani Sumiatan chuan headquarters a ko khomin shiat turpoi mole chul te inchil shiat na hinei chinani Jubilee Bible School in first term exam an nei mek Tunhnai Ni July Ni somni pariat sang ni somni pani achang khan Jubilee Bible School ser kon chuan first semester exam an nei chana karle ninga ni August ni lia an zawang tunjuma hian zirlai somni pakhatin exam an beyani Jubilee Bible School Serkona hian course ti shang Diploma in Christian Studies te Serampore University Nwaya BCS Bachelor of Christian Studies le upale rongbol tu tan Bible Correspondence Course Certificate of Christian Studies te neyin Missionary Refreshers Course po kumtin buat sai china ni bok JBS hi Serampore University affiliated institution ni in BCS tan exam center ani ngala tuna hian BCS a hian first year le second year zirlai ingmozat an omme kani Tundin huna JBS a hian principal telin teaching staff pariat le non teaching staff pani an omme kani GKP Day voice somsari pakhatna manani July ni somthum sang hi somni pani hi Chalai Christian Paul GKP din champha voice somsari pakhatna ani a kumin GKP Day thupui chu inti siak na cha chu beiro Timothy thon khatbung rukchang som pani ti ani GKP Day income program hi unit tina siamani a Unit tamzok chuan inkara na tlang thokin wantlang hun le biak in le ache velte antifaya unit chen khat chuan omni khamin chhun lama inti hlimna le in elna thiang hlim nein hunan mangbok zanlam inkhom huna MGKP achanga program duan sa angin unit tina hun manani a MGKP shwai tu te po unit changa insem darin GKP de hi an man puyani Serampore College University Evaluation Team 10 AICS antlo July ni somni pariat sang ni somni pani ningani khan Senate of Serampore College University achanga AICS MTH History Department zirna enfia tura local evaluation team te chuan AICS zirtir tu tele zirlai te komin hunan mang Serampore College University evaluation team te hi AICS principal Reverend Dr. C. Vanal Dikale zirtir tu te baka BCMIO in Reverend R. Larin Tluanga ES Aizole Reverend Dr. H. Lalthamwana ES Longtlai Ten Lodong Songin Income Hona Anneya He huna hian AICS MTH zirna chungchanga an shia du le an be seite AICS inati hlotlin tur poimo shang te soin zona le chana hunte manani BCM shwai tu tele AICS zirtir tu te baka hian Senate Evaluation Team te hian MTH zirlai te kom ngalin MTH zirna bika AICS din mun zirlai te hne na changin an zot bok Income hona an nei zo hian AICS mun male building te en puin library le classroom te baka campus chunga thil poimo shang te en puin fan puyan ni bok AICS hian department pani New Testament le history te MTH zirna hon dito ma se history department bika hian provisional affiliation chau an laneya tunchuma evaluation team local te hian AICS chu MTH zirna atan full affiliation pack thei din huna adin le din lo an ron enfia
Reverend Lomzwala rawngbawlna taka thla liamanita Mizoram Baptist Kohhran Pastoral Ministry a pension thlenga thok Reverend Lomzwala chu July ni somni pariat sanghi somni pahni jingdar ni khan Civil Hospital lungleya kumsomriat parukmi ni in chatuan ram min pansanta Hemini chundar som pahni a BCM biak in lunglon isa vuina in khom nei puini no in lunglon thlan muala rawngbawlna taka thla liamani biak in lama vuina in khom chan ma hian in lama thlana hun ser toy mangin upachon khaman akai shuaya mimal le bol chang chang ai o ten thu soina le rana thil pek te hlanin thalak puini nu a biak in lama lak pheini in voina in khom nei puini biak in lama voina in khom hi upa h lazar liana na kai shuaya Kohhran shuai tu tele pro pastor ten bible an chiara chung ko ai o le twal chung Kohhran ai o ten thu soin lunglon is Kohhran zai pol ten hla an rembok Reverend Sanglian Khomachin za bial to pastor lunglon pastor bialin voin thu cha asoi zo a malsom chongchain voina in khom ti to pani in khom bana biak in chunga thalak puini in thlanmuala kalpui ngalani a thlana hian upa PC lal ming thangan chongchain a thla liam ta ani Reverend Lomzwala hi me ni somni sangkhat zakwa somthum paruka mampui longtai district a apianga anupui pilal chungi nen kum sangkhat zakwa somnga pasari a in nein fa som pakhat mi papariat le mechia pathuman neya kumsa khazakwa somruk panga a pastoratan lagani a pastor bia shang shang kil khor tak tak thlengin alo en kol to ani kumsa hnia super nation pension in a chhuaka rawngbawlna a in pemi mihlim theile fiam thudu abula omnuam ani mission rawngbawlna Chanchin ilo ngai thla ang u serkon Kohhran in mission consultation an nei July ni somni pathum le ni somni pali inrin ni le pathian ni mangkhan serkon Kohhran chuan upalal tlan ki manam ler resource person let speaker mangin mission consultation an neya inrin ni chama a consultation hi chanin ni lengin pathian thu achanga Chanchin chashil poimo na le Chanchin chashil dan tur chungchang inzir tir na nein hun manani heta hian Kohhran shwai tu te le fellowship shang shang shwai tu te achangin mi somkwa zetan kal khomani inrin ni zan pathian ni jing le pathian ni zana te speaker hne na changin thu cha chatak tak ngai thak thinani a pathian ni chnuwa Kohhran pum huapin in pol ho na nei ani bok Kohhran ten an hlutin an hlok pui le ramhlun pastor bia le BCM chaizol ten mission convention an nei ramhlun pastor bial aizol chuan July ni somni pathum le ni somni pali khan BCM ramhlun sauta Reverend Dr. R Thanmoya AGS mission speaker mangin mission convention an neya inrin ni chomala sermon in khom nein chonulama mission consultation program manani a Reverend Dr. R Thanmoya AGS mission le upa Dr. Andrew lal mangayate paper zir ho na nein mission rawngbawlna konga mason dan tur le hlok zo ka rawngbawlna dan tur te zir hawani pathiani jing le pathiani zana te speaker hne na tengin thu cha chatak tak ngai thla ka ni baka zaipol shang shang le mimal zai thiam te hne na tengin fakna hla chatak tak in khoma piangin ngai thlak thina ni bok pathiani chnuwa mission pol in pol ho na nei ani a BCM mission rawngbawlna dan tlangpui le report te speaker hian soya soi ho na hun chatak nei ani bok Chaizol Kohhran po hemi hun chung vek hian mission director Reverend Remsia Maral te speaker mangin mission convention an manga convention thupuyetan katir che uhi Johanna bungsom ni changsom ni pakhat manani inrin ni zan pathiani jing le pathiani zana te in khomin speaker hna tringin thu cha ngai thla kani a twal chung Kohhran zai pol le speaker choi om tu pulom ki makol ni ten fakna hla sa in rawngbawlna an nei thina lung takin hun manani pathiani chnuwa mission pualin in pol ho na nei ani bok heta hian BCM mission rawngbawlna na shang shang te clear hovin soi ho na le zo na le chana hun te manani bok Kohhran ho ten hlok thla kan ti in khamlo takin an chiak ta ani narwak dil thei kan hantar langange assistant architect BCM property department hnuai thok turin assistant architect contract post pakhatarwa ka dilna chu general secretary hne na ziakin administrative officer BCM headquarters office hne na August ni khat sang hi somni pani chonudar ni ayat lai lova thelu turani kumsom pariat le somthum panga inkar Bachelor of Architect le atlok poichin chunglam tan dil theiani August ni li sang hi somni pani ni nga didar som le achanbe a interview turani General Service Mechia Northeast India Christian Council Women Association Shillonga Secretary na thoktur post pakhat fix sarwaka Serampur College University nwaya BD chin chunglam zir zo kumsom pariat atanga somli inkar tan dil theiani
deal na chu General Secretary hena Jakin Administrative Officer BCM Headquarters Office hena August ni khat sang hi som ni pahni chunhudar ni ayat lai lawa thelu turani a August ni li sang hi som ni pahni ni nga didar som ni achan via interview turani achunga naruak dil the kan tarlan te she chang du chuan mizobaptistblogspot.com a ngai ven the ani khatizong khatun hai Chanchin July ni som ni pahni achanga ni som thum inkara Kohhran rawngbawlna Chanchin kan ngai thla ka kan thlir ho thei te chu ni e